satu nih, jangan diumpetin nih. Wow, beneran telur emas 2. Jadi ini kita shopping. Otak lu tuh kayak mall, isinya shopping mulu. Mau nitip gak nih? Gue mau ke mall. Gue mau beli legging. Legging? Emang gue mama kompleks 6 mau legging? Lipstick ada yang baru loh. Bagus lagi warnanya. Mau nggak? Mau gue pakai di mana tuh lipstick? Bleber dong mulut gue kalau pakai lipstick. Iya, bercanda. Yaudah, ini ayah mau shopping. Permintaan gue cuma satu. Jauh-jauh dari sini, gue enak liat muka lu berdua. Kalau lu nyolot mulu ame gue, lu tahu lagu potong bebek angsa? Oh, lagu pembunuhan bangsa gue tuh. Itu lagu bakal terjadi ame lo kalau lu nyolot mulu ame gue. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mau lo? Bunuh aja udah.